A kako se dobija titula vojvode? Ako si komandir četničke jedinice na terenu u ratu, a ne ako pišete knjige. A koji je pre vas četnički vojvoda proglašen vojvodom, a da nije bio... Vojvoda Jevđević nikad nije komandovao jednom jedinicu, ne pričaj gluposti. Da, nije, on u Bosni, šta je radio? Ali ne pričaj gluposti, nije komandovao jednom jedinicom. Čovjek je bio oficir, vojnik, sve, a šta ste vi bili? Vi ste političar jedan. Vi ste bili političar. I on je bio politički potpuno. Ja nemam šta da vam kažem. Vi ste... Mili, stani. Šta? 10 je čovjek bio. Gde je bio? U Hagu. Ja poštujem to i vašu borbu tamo, to je drugo. Ali kakve to ima veze sa time da vi budete vojvoda, a niste opalili ni jedan metak? Mislim, to je smešno. Nisam opalio ni jedan metak. Pa možda na svadbi, da. Stvarno, na svadbi? A ti si bio tamo pa si video. Znači, gde je, nigde ništa nije napisano, gde je ono. Šta je? Ne pisaj gluposti. Ona hoće tamo sobo nešto je Belezin šapnuo. Pa čoveče, proveri prvo, možda je negde napisano. To ako ste vi napisali negde, znate kako, to ja šta da kažem. Ja sam četovođa kod vojvode Slavka Aleksića, imam zvaničan papir od njega. To je jedini četnički vojvoda koji je Đujić... Nije tačno, ja sam ga proglasio na Knežini. On se odrekao vaše titule i vojvoda Đujić ga je 99. godine proglasio vojvodom... Aj nemoj da izmišljaš, mnogo izmišljaš. Dečko! Daleko bilo, ti šta izmišljaš? Ti možeš sad da izmisliš šta god hoćeš, ali četnici su uvedeni odlukom kraljevske srpske vlade, čini mi se 1905. godine, možda i 1904. Na čelu je bio doktor Gođevac, a bio je tu i čuveni ovaj pesnik. Četnički pokret je formiran u okviru Srpske narodne odbrane. Ne, oni su sarađivali. Kao i Crna ruka, Srpska narodna odbrana, Crna ruka nema veze sa četničkim pokretom. Da ti to nisi pogrešno pročito, da ne piše tamo... A da ne piše tamo Kerovođa. Ne, Četovođa. Četovođa ne postoji nikakvo zvanje kod četnika. Vidim, znači, da je vaše znanje o četničkom pokretu i istoriji vrlo malo, jer postoje dve knjige. Postoje dve knjige, postoje Uput za četničko ratovanje, znači izdat od ministarstva, mornarice, pešadje, tako, Kraljevine Jugoslavije, 1928. u kojoj se jasno kaže da u četničkoj formaciji može da bude vojvoda, može da bude četovođa, od kojih se biraju vojvode i četnik. Nikakvih činova i nikakvih zamenika i drugih formacija nema, jer četnička jedinica se stoji od 5 do 15 čoveka, to je diverzantski Sačkajmo, nije tačno. Pa kako nije tačno, to su napisali 1928. Vojska, znači zvaničan dokument. Pusti bre to, zvanični dokument. Pa niste čitali, znači. Pusti bre to. Izvini, molim te, znači ja sam isto u toj sferi u kojoj je i on. Prvobitni naziv za četnike je bio komiti. Sačkaj se, sedi malo. Ja tebi nikad ne upadam u reč.
komiti i oni su ratovali u Makedoniji. A naziv četnik pojavio se u Crnoj Gori još tamo negde u 16. veku, kad su četnici iz Crne Gore, otprilike po 100-tinjak ljudi, upadali na okolnu tursku teritoriju, ubijali Turke, pljačkali stoku, pljačkali kuće i tako dalje. A ima jedna anegdota kad su jednom upali u Hercegovinu, jer znate, bilo i oni koji nisu birali hoće li opljačkati nekog bega tamo ili će opljačkati srpske kmetove. I jednom prilikom upadnu oni u Hercegovinu da pljačkaju turske begove i vrate se sa krdima svinja. Nekad je u tom mom delu Hercegovine bilo dosta cerove šume, pa su se svinje žirile. Svinje su se terale na pašu kao ovce i kao koze, pa su se hranile u prirodi. To je najzdravija ishrana svinja. I oni kažu, evo opljačkali Turke i doteraše krda svinja. Dakle, naziv četnik je poreklom iz Crne Gore, a Kraljevina Srbija ga je uvela negde 1905. godine, kad je formirana Srpska narodna odbrana, nastavila da deluje u inostranstvu, u Americi i Kanadi posle. Onda su, da bi se razlikovali od bugarskih komita na terenu, jer je dolazilo do velike zabune u narodu, Bugari su ubacivali svoje komitske jedinice, tamo one su upadale. Otkud naziv komita? To je bugarski naziv. Otkud? Eno opet on. Ja pitam, čekaj. Izvini, molim te, ne razumeš tu temu. Ja vas pitam, otkud naziv komita? To je bugarski naziv. Dobro, ali otkud? Koji su i naši privodni. Pa ne znate, znači ja ću posle da vam odgovorim. Ja to sad morao da znam. Pa vi ste četnički vojvoda. Rečnih stranih reči pa ću pogledati. Pa nije ima u starom rečniku. Ali je srpska vlada, radikalska vlada, donela odluku da se srpski gerilci u Makedoniji nazovu četnicima. I tu je bilo više slavnih četničkih vojvoda, bio je Jovan Babunski, bio je Vasilije Trbić, bio je Vojin Popović, bio je Vojin Tankosić, oni su imali činove pukovnika, Tankosić je bio pukovnik, Vojin Popović je bio potpukovnik. Oni su imali vojničke činove, ali je ovo zvanje vojvode. Samo da vam, znači, repliciram, mnogo ste daleko otišlo. Prvo, u 16. veku nisu postojali četnici, nego uskoci. Su se zvali oni koji su ulazili sa mletačke teritorije na srpsku teritoriju, na tursku teritoriju i tako dalje. Matija Ban, znači Matija Ban, po kome Banovo brdo u Beogradu nosi ime, je napravio prvi, znači uput za četničko ratovanje. Na molbu kneza Milana i on je dao, znači, ja mislim, Bokerski ustanak 1848. Izvinite, molim vas, vi ste govorili nešto što nema veze sa vezom. Prvo, komita, da vam odmah objasnim, znači Srbi i Bugari su zajedno su ratovali u Makedoniji ili Staroj Srbiji, tamo Južnoj Srbiji, jer je VMRO prvi organizovao svoje jedinice, a imali su komitet, samo da vam završim, imali su komitet koji se bavio time, pa su znači ljudi koji su bili u komitetu, članovi komiteta i išli da ratuju, oni su ih zvali komite, skraćeno od komitetlije komite. Da, četnici su formirani, znači u Beogradu, ali ne 1905. ne 1904. godine. Znači, doktor Gođevac, Luka Ćelović, po kome nosi ovde park, koji vi zovete Pizza park ovde u Beogradu, i što je sramota, i drugi veliki časni ljudi. I sam Luka Ćelović je bio
dobrovoljac sa Petrom Mrkonjićem, odnosno kraljem Petrom I posle u Hercegovini, u Hercegovačkom ustavu. Aj, sedi sad malo. A zašto da sedim? Znači, ništa što ste rekli nema veze sa vezom, a ja vas ispravljam u vašem znanju. Nije tačno, ne možeš da me ispravljaš. Pa dobro. Jer su četnici prvo bili I Matija Ban je prvi napisao reč četnik kad je preveo sa poljsku knjižicu koja je govorila o gerilskoj borbi. Oni su bacivani sa mletačke teritorije, iz mletačkih A gde je bila mletačka država, gde se prostirala, odakle dokle? Držala je Zadar, držala je Split, držala je gradove u sve toj... do Crne Gore. Ma čekaj, da nije tačno. Pa nemojte da mi govorite da su u 16. veku postojali četnici kad nisu. Sedi malo. Gospodine Šešelj, jasno nam je za Afrikance, a kakav je sada vaš odnos sa Četom? Sa? Sa Četom, našim Bratislavom. Pa ništa, interesovao sam se što se učutao, ali eto, nisam uspeo da ga nekako animiram za diskusiju. Ja kao prvo i sam sam ovdje apsolutno neaktivan, pošto meni ovaj reality nije interesantan i želim da što pre izađem, ali kao što sam vam i rekao, ja kažem samo da pošto smo mi imali sukob i razgovor, znači prošle subote, ja stojim, ili molim, dozvoli da završim, znači. Ja stojim iza svake svoje reči, ja sam dokazao da ste kao četnički vojvoda nemate pojma u četničkoj istoriji i kao pravoslavni vernik vi ne verujete u Svetu Trojicu i za mene je dalja rasprava bila završena.